Viongozi wetu wakiongozwa na Mheshimiwa Rigathi Gachagua, mjumbe wetu wa Kipipiri, senator wetu, wabunge, MCAs na aspirants wote ambao wako hapa, ambao wamekubali kusimama na watoto katika parokia hii, sifa zote zikaweza kukurudia Jehova. Ni upendo mwingi walio nao wa kuzitoa hela walizo nazo, tukijua majukumu walio nayo katika area zao za utumishi na pia hali zao za kibinafsi, lakini wakapata nafasi ya kuja na kusimama pamoja nasi. Tuombea baraka zako ziwe pamoja nawe. Wengi ni aspirants katika viti tofauti tofauti, akiwemo kiongozi wetu Rigathi Gachagua. Tunaombea Baba baraka zako na kibali chako. Wewe hea na gaidu tutwahoyo mahe. Wewe wongagirira twahoya Mwathani umongerere. Wewe hea na Mwathani uromahe no mahe na wingi Ngai, no mahe kibali kuri andu aria Ngai itumari aragiria na kuria marithia gucaria Jehova. Marathime na wingi wa indo, meshiria mega Ngai utura muoyo, ugitiri waku Baba, na makiria Jehova mahe matuko maingi matari maruo, na makiria mamenyane nawe na maguturire Ngai. Thiini wa ritwa ria Yesu Kristo twahoya na turathimithia ndungata ici. Barikiwe ni katika jina la Yesu. Asanti, wabarikiwe sana sana sana. Twashukuru Mungu awabariki. Mumepanda na mtavuna wakati ukifika. Wakati huu tunataka sisi tusimame wote, angalau tusikie vizuri kwa misuli. Tuibe wimbo namba 452 na 354 isi guru. 452 na 354. Mpia ni 452 na guru ni 354. Tuanze pamoja. Tuketi tufungue our Bibles from the book of Psalms 84 verses 5 to 10, na hiyo ingine Hebrews chapter 12 verse 1 to 6. Thafuri 84 ithano nginya 10 na Hibrania 12 1 nginya 3. Karibuni wasomaji.
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hamaretwa njĩtagwo Esther wa Geci wa Kimani na Jesu nĩ mwathani. Nĩ niĩ ngũthoma kuma thĩinĩ wa buku ya Thaburi. Thaburi-inĩ 84 turutie 5 nginya 10. Namba cia harĩa kĩanda nĩ 709. Na nĩ tũgũthoma. Rekei tũthome tũrĩ ngwatanĩro. Gũkena rĩ, no mũndũ ũrĩa ũrutaga hinya wake harĩ we na ngoro yake ĩkerekera na njĩra cia agendi iria cia gũthiĩ Zayuni. Rĩrĩa mekũhungura gĩtuamba kĩrĩa gĩa kĩrĩro magĩtuaga kũndũ kwĩna ithima, ĩni mbura ya maguna ng'ombe ĩgakĩhumbĩrithia irathimo. Mathiaga o makĩonganagĩrĩra hinya makaya gũkoneka. Mũndũ o mũndũ mbere-inĩ ya Ngai kũu Zayuni. Jehova, Ngai mwene mbũtũ cia ita, kĩigue ihoya rĩakwa, tega matũ, we Ngai wa Jakubu. Ngai, o we ngo itũ tũrore. Ũbare ũthiũ wa ũrĩa waku, mũitĩrĩrie maguta. Amu mũthenya ũmwe ũtindĩtwo nja ciaku nĩ mwega kũrĩ ĩrĩa ĩngĩ ona ĩngĩrĩ ngiri. Ndenda kaba ndũgame hingĩro-inĩ cia nyũmba ya Ngai wakwa, gũkĩra gũtũũra thĩinĩ wa hema iria cia ũmaramari. Mwathani arathime ciugo cia buku yake theru, na rĩao rĩtwa rĩake rĩamũre rĩgocagwo rĩu nginya tene ona tene. Amen. Mwathani agocwo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ithomo ritũ rĩa kerĩ tũkũrĩona thĩinĩ wa ibuku rĩa Ahibirania 12:1 nginya 6. Hebrews chapter 12 1-6. Namba cia gũtara nĩ 1371 1371. Niĩ ngũthoma njĩtagwo Eunice wa Ngarĩ wa Mwai, ndĩ mũhonoku Jesu nĩ mwathani, nĩ andungatĩire ngarahaga o wega wake. Angĩkorwo muonete no tũthome. Hakĩrĩ ũguo rĩ, kuona atĩ nĩ tũthiũrũrũkĩirio nĩ aira aingĩ ũũ mahana ta itu rĩnene, ona ithuĩ nĩ twĩyaũre kĩrĩa gĩothe gĩtũritũhĩire, ona wĩhia ũrĩa ũtũrigicaga mũno, tũgĩteng'ere kĩhĩtahĩtano-inĩ kĩrĩa tũigĩirwo mbere itũ tũkirĩrĩirie. 2. O tũcũthĩrĩirie Jesu ũrĩa wĩ mwambĩrĩria na mũhingia wa wĩtĩkio ũrĩa twĩtĩkĩtie. Werĩ, nĩ ũndũ wa gĩkeno kĩrĩa aigĩirwo mbere yake, nĩ akirĩrĩirie ũhoro wa kwambwo mũtharaba-inĩ atekũũria gũconorwo, na rĩu nĩ aikaire thĩ mwena wa ũrĩo wa gĩtĩ gĩa ũthamaki kĩrĩa kĩa Ngai. 3. Rĩu rĩ, nĩgetha mũtikae kũnoga kana kũũrwo nĩ hinya ngoro-inĩ, cũraniai ũhoro ũcio wĩkirĩire ngarari nyingĩ ũũ cia ehia magĩkĩranagia nake. Inyuĩ rĩ, mũtirĩ mũrarũa o nginya mũkoira thakame mũkĩgianaga na mehia. 5. Nĩ mũriganĩirwo nĩ ũhoro wa kũmũharĩrĩria ũrĩa mũtaragwo naguo ta mwĩ ciana, mũkerwo atĩrĩ, mũrũ wakwa, menya gũikara iherithia rĩa Mwathani, kana ũrwo nĩ hinya warũithio nĩwe. 6. Na nĩho kũrĩkia, nĩ gũkorwo ũrĩa Mwathani endete nĩwe aherithagia na akahũra mwana o wothe ũrĩa etĩkagĩra. Ngai wa muoyo amũrathime na arathime ciugo ciake theru, na rĩo rĩtwa rĩake rĩamũrwo na rĩgocagwo. Asanti, tusimame sisi wote tuibe wimbo namba 66 na ishi ngoro ni namba 55, tusikilize neno la Bwana. 66 na 55 ishi ngoro. Arya mete
Waweza kuketi ndio tuombe. Mfalme Mungu mwenye enzi zote, tunakushukuru kwa sababu ya wakati huu ambao umetupa ili tukaweze kulisikia neno lako. Tuliza mawazo yetu na mili yetu na mioyo yetu Jehova, ndiposa Baba tukaielekeza kwako, nalo neno likaweza kupata nafasi ndani ya mioyo yetu. Nitumie kama chombo nikaufikisha ujumbe wako kwa watumishi wako, katika jina la Yesu Kristo tuomba na hata kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ithio shomuriganitio murie acio nge mathire ku. Nigumenyaga mwe nimeukienda kuona mutongoria wao na no makiuga sio kwa sababu ninafaa sana, lakini kwa sababu ya rehema za Mungu ameweza kunipa kibali na nafasi nikaweza kunena mawasia yake kwetu sisi ambao tumeunganika hapa siku ya leo, tuweze kusikia jinsi Bosho nituraigwa na andu areme kuri oguo na makiro marore na guku githomo kina guku kuri andu marorete bara kana ni security mararora kuri andu marorete na kuri merwo wisdom is coming from this side wa face mahali kigongona iko ndio tuweze kusikia neno la Mungu. Siku hii ya leo wakati nilipokuwa nikinena na Mungu na nikimuuliza wasia wake kuhusu kanisa siku ya leo, alikuwa mwanzo ananiletea taifa kama hili letu la Kenya, alafu ananionyesha ufalme wake mwenyewe mbinguni, na akanikumbusha ya kwamba shetani ni mpinzani wa Mungu, lakini Mungu hajawahi uwa shetani. Ngai oragau ona ndaroaga na shaitani. Ngai kiria kire ni riri ni afuasi amuheire kana kihe andu wiyathi wa gwithurira aria mekwenda guikara gwa shaitani na aria mekwenda guikara kwao kwa Ngai. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu najua tukiwa hapa tumewakilishwa katika mirengo tofauti. Ninajua macho na masikio ya serikali bado iko hapa. Kana muti uyu guo thirikari gutire handu itakona maitho na matumao. Hii Kenya ni yetu sisi wote, walio ndani ya serikali na walio katika upinzani, na jambo ambalo linatuunganisha sisi wote ni Mungu mwenyewe. We all belong to the same God and we don't have any other country other than Kenya. Praise the Lord. Wachezaji nimesikia Medho akisema alikuwa mahali kwa Mugithi. Ukienda katika bandi zetu za vikosi vya usalama, jeshi, NYS, polisi na wengine, muungano wa zile instruments hufanya muziki uwe na utamu. Si ni ukweli? Zile bass drum, zile tarumbeta na michezo ambayo huchezwa na waimbaji pale zinafanya muziki uwe mtamu. Nchi ambayo inafaulu na inafanikiwa inakuanga na serikali na upinzani ulio na nguvu. Hata nisikia rais akisema nataka a tangible and a strong opposition. Praise the Lord. So nchi ya kidemokrasia iliyo na serikali na iliyo na upinzani inakuanga na tune mzuri, kwa sababu upinzani unaambia serikali hapa hatufanyi vizuri, sio kwa sababu wanapinga serikali, lakini kwa sababu wangetaka kufanywe vizuri zaidi. So it is right to have government and to have opposition. Praise the Lord. Ilo shomuriganitie ni kwagirire gukorwo guo. Lakini katika ile hali ndiposa nimesema tunafaa kuiga Mungu. God does not wrestle with the devil. He has given liberty and choices to citizenry na wafuasi. Aria mekwenda ikara kwa Ngai maikare ku. Walio katika upinzani walindwe, walio katika serikali walindwe, kwa sababu inafaa kuwa hivyo. In a democracy that is what is required. Praise the Lord. Kwa hivyo serikali ilinde na ichunge upinzani na ikubali kurekebishwa. Walio katika upinzani pia na sisi turekebishe, tukijua nchi ni yetu wote. Torenda igwa mutongoria iga ona twathi hari aja mwenye hasemi venye unataka, let him or her have her say. Are we together? Nogu niko tofauti ko cohabit.
ta andũ a Ngai, kwa sababu sio wote tuna kwa mlengo huu ama ule mlengo mwingine, but tunajua nchi yetu ni moja na yahĩa bũrũri wahĩa tũkũhĩrwo kĩ? Kenya nĩ bũrũri Ngai atũhete ũkagĩthomo. Kristo eraga mwĩ maitho na mũtionaga wahu cia kũhuria ciathira. Mũthĩni akĩrĩra ona gĩtonga no gĩeka atĩa? Na githĩ gĩtikaga mũndũ wa gũkĩrutĩra wĩra. Kwa hivyo ni vizuri tuchunge nchi hii, ni nchi yetu wote, tulio upinzani na tulio katika serikali, tuendane. Na ni vizuri pia kujua ya kwamba jigua ukiro, there are no permanent enemies in politics. Praise the Lord. So for us citizens ni vizuri kujuanga hivyo. Angĩkorwo nĩ kũhana ũrĩa kũhana ihinda rĩrĩ mwena wa thirikari, gũtirĩ ũndũ gũtangĩhana. Mwathani Jesu agocwo. Na andũ manarĩanĩra no marĩanĩre rĩngĩ. Mwathani Jesu agocwo. Ona itungati citũ no irĩanĩre na rĩngĩ. Mwathani Jesu agocwo. Maũndũ ma Ngai nĩ haritũ no gũtirĩ ũndũ ũtarĩ woneka. And we pray for them. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. So ni vizuri venye nimesema, agĩkorwo Saitani, Ngai ndarũaga na Saitani, ona thirikari itige kũrũa na andũ ake, because hata wenye wako opposition they still belong to this country under the government yenye iko kwa usukani wakati huu. Siku ya leo nataka tuangalie topic fupi sana kwa jina life is a journey. Tell your neighbor, life is a journey. Mwĩre mũtũrĩre nĩ karũgendo. Na wale ambao wamekaa karibu na mimi sana, nimeshaihudumu katika parokia hii ya Miharati, na ninakumbuka wao na mahali pia niko nikiwapea historia ya safari ambao huanza na kumalizia ni muhimu zaidi. Si mnakumbuka watu wa Miharati na wachache wa Girigiri ambao wako hapa? Tulikubaliana ya kwamba kuanza ni jambo moja, kuendelea ni jambo lingine, na kumalizia ni muhimu zaidi. Na nilipea hawa wapendwa an analogy ya wamissionary ambao walikuja area kama hii, wakakuta watu wa Kipipiri, watu wa Nyandarua, wakati ule ambapo hawakuwa wanavaa mavazi. Na jambo moja ambao walikuja nalo ni kusaidia hawa watu wapate elimu ambao iliwasaidia kujua ni vizuri kuvaa mavazi. Na baada ya kuanza yale masomo ambayo yalichukua siku 7, wale watu kwa sababu walikuwa uchi ule ambao tunasema wa ilo shomliganeti wa mnyama. So siku ya kwanza baada ya kufunzwa walipewa nguo gani watu wa Miharati? Mahiro gakuo kariku gatangĩgweteka. Andũ acio mathomithio mũthenya wa mbere maheirwo gakuo gake gathĩinĩ. Na ilikuwa ni lazima watu wangehudhuria zile mikutano ya yale masomo mpaka siku ya 7 kama jinsi ambavyo tuko hapa leo. Na kuna watu walianza siku ya kwanza, hawakukuja ya pili, walikuja ya 3. Kuna watu walianza ya kwanza wakafikia, walikuja wote siku ya mwisho. Muthenya wa mbere umenye kwa heanagwo gathĩinĩ, mĩthenya ĩngĩ gũgakiheanwo t-shirt na blouse, wa gatatũ gũkaheanwo irinda na mũbuto. No ririkane kwĩ mũndũ okire rĩa mbere na ndarĩ eka atĩa, acoka na gũtirĩ kĩndũ gĩacokeragwo. Kwa hivyo siku ya 7 watu wote walikuja, na hiyo siku watu walikuwa napewa tai. Mũndũ wothe wahudhurĩire gĩikaro kĩu nĩ aheirwo kĩ? No ririkane nĩ kũrĩ mokĩte mũthenya wa mbere na matiokire mĩthenya ĩrĩkũ, na gũtirĩ kĩndũ gĩacokeragwo. Ũguo kĩrĩa mahumbirwo nĩ tai na karĩa mahumbĩtwo gakĩ, ĩro cio mũriganĩtie nĩ wega kũrĩkia wega. Andũ makĩinũka kwainũkire andũ na agũrũki, tondũ mũndũ wĩna gakuo gathĩinĩ na tai no etirwo kĩ? Njĩra ũcio mũriganĩtie, especially acio twĩ hau gate-inĩ, nĩ gũka na kũrĩkia. Na ndikumenya arĩa mokire na mathiĩ, kĩrĩa mathiĩ nakĩo no gathĩ. Rĩu harĩa twathiĩ harĩa Mheshimiwa Gachagua nĩo tũgũthiĩ kũmekĩrĩra kĩ? Tũkũmekĩrĩra tai harĩa. Ũguo mũkiuma gũkũ gũkorwo kwĩna andũ na kĩ? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu maisha ni safari, na safari sio kuanza tu, ni kuanza, kufuatilia na kumalizia.
ona andu aria mambagiriria ona politically mundu ari kiama giki agacoka agaikara gatitari ku agacoka akoima ucio umaga na gathiinie na marigira karigiriria na ki na tai uguo agakorwo eki ni nyu moiga Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo naambia hawa maintain, mutikirane hau maintain. Ni andu ma maintain na inywe mweke atia mu maintain. Maisha ni safari, na safari nimesema safari lazima ufuatilie kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na safari yote ndio uweze kuimalizia, lazima uwe na mpango mzuri. Lazima uanze vizuri, kama jinsi ambavyo tumesomea neno vizuri pale katika Zaburi 84 na tuadhomeo dhini wa Hebrews 12:1-6, kwa sababu nitaenda kama nimeshikanisha zote. Hata sisi tulio wa Kristo tumo katika safari, na safari hii lazima tufuatilie. Kama umekubali wewe ni Mkristo, lazima uwe Mkristo. You cannot be a Christian and something else. Ndũngĩkorwo wetania na Jesu Kristo na wetanie na kĩndũ kĩngĩ. Nĩ tondũ ndĩramenya tũrĩ gũkũ ithuothe na mwaitũ nĩ twĩtanagia na Jesu na tũgacoka tũketania na magongona mangĩ. You are either a Christian or a Christian. You cannot be two. Praise the Lord. Kwa hivyo lazima tukubali kuishi ama kutembea vizuri katika hii safari ambayo lazima tukubali kutrain hard. Nina experience kidogo ya uaskari, na sera za askari ama vimu yao wanasemanga train hard, fight easy. Jero shumriganetie. Train hard, fight easy. Na katika training kuna uchungu wake, even politically. Wakati wa kujipanga na kutafuta muscles, lazima watu waamke mapema, lazima watu wapande milima, lazima watu wapitie kwa maji na matope, lazima ukose usingizi ndiposa ukaweza kufika ile siku tunaitanga ya pass out. Na ukipass out unaweza kupigana vita vizuri kwa sababu umekuwa hardened. Praise the Lord. Hata wakimbiaji ambao tunawaenzi sana wa taifa hili, ndiposa waweze kushamiri katika ukimbiaji, lazima kwanza wakubali kufanya mazoezi ambao wanafanya kwa miaka, lakini ushindi wanautafuta kwa dakika kadhaa. Wale ambao wanakimbia mbio za 100 meters within a few minutes, 2 minutes amemaliza, but the training was for years. Ambao pia wanakimbia katika marathon, wanakimbia huku Nyandarua, najua kuna wenye ukimbilia kule Nyahururu na kwingine wakifanya mazoezi, lakini Olympics huja baada ya muda mrefu. Lakini kwa sababu yale mazoezi wanaweza kuibuka washindi, kwa sababu ya kuvumilia, kwa sababu ya kujua safari ama maisha ni safari ambao lazima tukimbie, kwingine tutembee pole pole, kwingine lazima tupande milima. Lazima tuweze kuvumilia kama Wakristo na kama wapendwa, kwa sababu najua tuna wengine ambao pengine si Wakristo. Tuko hapa Wakristo na watu wa imani zingine, na hata pia ambao hawaamini chochote. Onacio matako meteketie kindu, ona kiu mateteketie mere no kindu. Kiu mateteketie uga kiu mateteketie no kindu. Ndio uweze kuwin katika hii safari, jambo la kwanza, you must remove the hindrances. No ginya weherie iremithia ciothe. Hebrew 12:1, throw off everything that hinders you. Kindu giothe gikugiragiriria, all the weights. Wakimbiaji ambao hukimbia huwa wana avoid sana hata kubeba chupa ya maji. Hata akichukua atakunywa kidogo afu wairushe, kwa sababu it means a lot. It affects mbio zake, ina affect safari yake, kwa sababu kuna uzito ambao ameuongeza pale. Kwa hivyo ambia jirani yako eherio lituothe. Wengine wetu tumebeba a lot of unforgiveness tutigiohanira. Kuna mtu alikukosea mahali, lakini huwezi kumsamehe. Wake wamechukizwa na waume wamebeba wake zao. Mwathani Jesu agocwo. Kungikinya handu na kuritohyo na mucio gethina ri, andu tigutwika matwikaga thu, ni mucio koragwo remete. Ni tondu ona aria twaranagiria tondu ngiaragia na atumia ingiri makiri akwothe. Mundu ri ikaraga na mundu ucio tamurata wakwe guku ndugitugeithie ndigathi kurio ni ndegire ku ya no geithanie. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri pia kuwa na roho ile ya kuforgive, kwa sababu katika safari ukikubali kubeba mzigo mzito, ukikubali moyo wako uwe na uzito, rugendo rwa kurituhira no thinio ni pressure na stress cia muturire iro cio muriganetie rekia pressure cia muturire.
Bwana Yesu asifiwe. Wengine wamebebana na uoga. Genagio rimwe ria teti, they are fearless sometimes. But at times we Christians we are fearful. Tariu andu akwa manjirire ngomeraga mutitigwo tondu mutiemenya uria kurikara manjira kire gigukuria ri reke gigaturio na ithui. Na nikio othe me kundu kuriku. Gukire kindu kiraturia. Tukiri mwena wa Ngai. Mwathani Jesu agocwo. Ungienda kumenya kuria Ngai ari ri gukorwo na thayu toriku. Gukorwo na thayu toyu. And I appreciate the leaders ambao wako hapa. At times atongoria matihota gukiririria nginya tukinye ha. Riu muthe ona kia makia acirika nio matana kiririria atongoria ni makiririria. Oya nginya irathimo cia andu aria mathire. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. So lazima tukubali kuachilia mizigo yote ambayo tumefanya nini? Tumeibeba. Wengine wamebeba dhambi za kisiri. Gwetu maundu andu mekaga, gwiko undu andu mehithaga. Na ndinoiga sendeta witu ni arehithite. Handu arathire aracoka agioka rucini thaa kenda. Iracio muriganitie to secret sins. Mwire na gikuo nigetha nyite tumehia twa kwihitha. Tumehia twa kwihitha. Ngai atutaithie tutige gwika atia? Kwihitha tondu tu nitugiragia rugendo rurike wega. Bwana Yesu asifiwe. Tell your neighbor, lay them aside. Iracio muriganitie maige kando. Mwire we aure makuo mau maritu. We aure ngoro nditu. We aure gukuania maundu nigetha tuthie rugendo. Mwathani Jesu agocwo. Even wa viongozi wetu msikubali kubeba uzito. Ukai mwariria andu anio mena kura. Mwathani Jesu agocwo. Acio mena kutigana ina aya nio mena ki? Mena kura. Mwariria aya ri ngoro cianyu igie na thayu. Wana ndaigwa twerwo ati ungeigwa gwathuka na kuu kungi guku ni mucii na guku kwina thayu. Bwana Yesu asifiwe. Nambari 2, keep the discipline. Keep the discipline. Persevere. Self control. Andu a Ngai no nginya tugie na self control. Rimwe ni tukoraga miario ni yumire. Andu atwitikiretie kwaria na yume othe no aki? No ateti. Ateti ni maragia. Tondu muteti ni kwaria. No rimwe nginya Kristiano miarie mwe turaria, maundu mamwe tureka ni maundu mena magigi, maundu matangikenia Ngai.